Voalohany tsara le misaotsan-Ndragnahary zay nagnomoy fotoagna androany mba hafahagny misaotsy azy, fa indrindraindrindra mba hafahagny ihany koa misaotsy ireo mpanao soa na iboaky ivela izay na eto an-toeragna izay. Fa mivatagna indrindra zao fisaoragna zao ho an'ny fikambanana masera franciscaine zay tonga eto amin'ny diocèse aty amin'ny paroisse Meday Mahagaga Ambovombe, zay nanatanteraky zay fizaragna mahakama zay ho antikagny Ambovombe etoagny. Fa nisy mahazo fizaragna zay teto an-toeragna, fa tamin'ny herignandro ka le nisy fizaragna tamin'ny ekary Ankilefaly, Edonaky, Varesoa, zay ty nizara ay mahakama miaraka amin'ny masera. Zay nahangogny ndaty eo amin'ny 700 zay nisitraky zay mahakama zay. Misaotsy anareo masera zay nahafoy fotoagny nidodododo ama ay androy atoy. Taoko angamba fa lavitsy zay toeragna niavia ireo zay, kanefa nareo nahafoy fotoagny, nahafoy hery nidodododo nitododoha aty faritsy atimo zay. Magnaraky zay soragny ihany koa ny Monseigneur Vincent Ktozafy zay nagnambara manokagny fa aty amin'ny faritsy atimo ty misy zay mosary zay. Isaragny koa i mon père économe, mon père Lucien zay nagnamafy nagnambara amizay hoe faritsy atimo ty faritsy faran'izay kere zay. Misaotsy anivon'ny diocèse eo ihany koa firaliana pretra rehetra le samby miombogny amizay manao zay fomba rehetra hitapaiavagny hevitsy mba hamahagny zay resaka kere zao. Someone is to do, but